ubwanchani mboleo no musacha no mukungu baganchana chinseme jya misijini Kilifi. Yuhango chaka esabali yabo y'ubwanchani bagakorera kunyomana. Nekero banyomana bakarosi familia lakini bakarorekana na ende gwanchana mono. Bakasikana bakabantu bakubulinga nyagete ngakibona bancha inega. Inkieke bakale gutumeka barawo. Gaki onde naro ragende atonyorero bobisi. Tata ndori mbanja iniga haki. Esiri yabone. Esiri nere liye tata bakabana barabuwo bwato mochoko kadari. Yani nakibagenderete buyai. Abantu aba baramo bagenderete buyari yogi ntwanje gukuru so baliya. Ngo bayigwana ine kweli. Ntwana kwiburiyo. Wono tata ubugimo bubuna burenga ujafa ujaumbika ndio gakeyemo umusubati yagasiri ubugimo bwaye umusubati mukumo sacho yagasiri ubugimo bwaye garasiri ubugimo bwaye musacho yake umi sana gatwara ubururu bonge sana kawa ni machonzi sana wono litukulia matanga kumbe umusubati inabwo tumusani yoyo megenete umusubati aligete ewili yaye akamwaka motebi ewili yaye eso muri tukulia matanga te basa ko ba disclosed akiko muranche ayebuno musani one tema buno kunyara ewili yaye monto taba isa koje manyara kindi tukulia matanga eso mukerario nando yo konyesoma naye oyesome namangana ko soma naye ane okuna kwokogani kwane ekere nararire abantu bose bategerere na ende eso mukonde igoro ndarabegunse. In fact yenyale kane kanise tararaje kia sema sikadi abanene sije kama unalipata bwana egaikira bono eli bagali karugu bene aso muswatu lya some gwiri yo egwiri go yale goteba iga inche jeni tayiri etaliae otuwa murugire jeni inje jeni konda kwe gaki montinde ke no mwanchona litukeli elio. I beg your pardon? Montinde ke no mwanchona kumuranje mombe gase njebwega mo make sure mwambekire no mwanchona kigera ubwanje ni tuwa bwate tindo chise babwa gutigarire seye that's maboga ndre in the invisible world agito mbolinga gari kubikure moyo osega kiara kubira kiri gateba gaki babe kugokomo osaja nategerete no araria sifa beke bana ye family taigo se karakini no nategerete ari sikibana na abantu bete bategerete abantu bakubura neki umwanchi oya ningo tari ori garastari igoto babege gokomo kwa pamoja abantu kubako na kubura ni abandi bakumetie ekero mato ko ni kumondo ko randa abantu magania baga ko rubuna bateba kai wake liriyo lya korere basome iguri abantu batagete guchaka korengere lingankiye ko korekana umusacho lya gasokere kibanda giri magega etendi elia taratoka bakasai tatine ndra mogayo yo taratoka bakasai tabati bataga kyaherete agatama. Anyway, what else would he have done? Akamonyoka, I'm telling you, taratoka sare mpaka sai. Iye kiale gukora noodles. Tata gite kuganyama nyabantu decision kibako meki. Lakini indeed nanje to mwanchoya. No aro tebire ngasinge chubwanjani. I don't see sababu iragere. Kono nyo bwanjani ubukale. Does that make sense even? Umaete anyway, ndo wakole. Akalindoka. Mapenzi naro lakini te kira sebona akoba senseless. Bwana, you know? Kabe in love lakini tikali essence. Yoko gendera ko bumwa abantu renomo. Ndio. Abantu nkwala ubare love ya take over. Paka kwa ramu muntu bona asali to muntu nkieka gokora. Te basa kuikerele ve in fact. Asabona origere tingo chore ko ba toxic. No mai tempo ancho muntu bako be toxic. Uchie sala bo. Have control in everything. Wewe kore kana so mabua by the way.
muntu ndina ntebi ngaki anything in excess na kebekia is poisonous. Gatena kibate bereta magara makene sukali amagi no bosobo Anything in excess is poisonous. No ene ryogo liguko gweni ko gwetani dosi boro gwachire one ndagire wente kubeko be moye ndagire buri in excess is poisonous. Anything in excess is poisonous. Manyabo. That's why bakwete gore magana drug abuse. So twara control asekendi yonse.